Ne kılavuz sen be? Böyle elbette. Ne kılgan ne kılasın? Uyuma geldin buna korona jettirdim. Uyuma girmeyim hala. Bar. Men keteyim. Spara korkma. Men geçinde o kayakta oldum dese hazır Davir Beleket'te ayta berten betteş kalsak da kalpız. Ököz bir aytan da. Aytkan menen bari bir eken sana. Hazır süйлөшөсүң дагы макулдашып айткандан кийин эртеси кайра мас болуп алып кайра чыныңды айтып салат экенсиң сен. Кишинин баарын калып кылып. Алган инструмент эман көртүрөт, бусуп атат деп. Бусукка кылып кишини. Эми саны деле ошондой эле болуп жүрөт дечи анан. Тайтып атканың кылып кой, мен кеттим. Койчу. Эмне шылтоо тапсаң ошончо байлана. Кой тур. Шылтоону чогуу таап чогуу болдук деп элби. Не десек? Достор менен конок болуп калдык деп кой, болду. Кайсы дос? Тамак ичип келетам деп, иштим деп ачыкка жатып ал бир күн эчтеке болбойт. Дос деп кой. Ишенген досуң жана Жанибекпи? Жатып ал деп кой, мастер таң атып калып турайын, үйгө кирбей эле кайра кетип калбайлы берди. Эки күнгө отчет берген жакшымы? Эки күн бир эле берип коебуз отчет, бир шылтоо менен бүтөт. Че, улам мен айтып турам жок. Жолдош бала дейсиң. Жолдош бала деп жолдошуң жана Жанибекпи? Тим эле туруп эле чейрес чур акылдуу болуп кетет. Баягында барбай калбайм үйгө. Анан барбай калып беретен калп даярдап албайм десең, менде митапчылык жок да сендей. Опурайда. Ак көңүл жаным эчтеке оюмда жок эле кирип барып атпаймынбы? Кирип барсам эле аңыраңдап эле каякта жүрөсүң деди эле. Оозума Жанибек кетти, сен айтсаң болчу экен. Мен Жанибектикинде болуп мен аңыраңдайсың. Таң аткынча болдум. Ой, таң аткынча болдум. Үйүндө аялы жок экен. Мага эрмек болуп отур деди, экөөбүз шахмат ойноп отуруп таң атып кеттим. Ишенбесең телефон чалып сура дебирип атпаймынбы, оозум кытышып. Аны мен айта койдум десең, эсине деле келмек эмес. Анан телефон чалып алып сурап атпаймынбы. Алло, Жанибек, абда кечинде силердикинде болдубу? Деди да, мен эми ойлоп атам, эми тоңк кинемен мындай кылып кетер десем, переживать этип атасыңбы? Түндө биздикинде болду, азыр деле жанымда отурат деп атпаймынбы? Акылдуу болуп кетет да. Мойнуң алып кармалып калдың. Анан эмне кылайын анан? Жанымда отурат деп атпаймынбы? Ошол жерден деле буйт берип кетсең болмок. Кантип? Ошол жерден деле буйт берип кетсең болмок. Сурачы Жанибек келесодон, жаныңды жакшылап карачы, ал биякта отурат деп айт деп койсоң болмок. Кайра өзү айттырыппы? Кайра. Машина бузулуп калып таң атканча жолдо жүрдүк деп эле. Кайсы машина? Ушинтип ушу жанагаса калып канагы ушу билимиң жетишпейт да. Шунчалык неграмотныйсың да. Сен только жок деп, акча барбы дегенде эле жок дегенде жаңылбайсың да такыр. Хот мас болсоң дагы акча барбы жок деп точно айтасың да калыпты. Башка жерден айта албайсың да. Эми мен калп менин машинем болбосо, же сенин машинең болбосо, кайсы машинени айтасың эле аны? Бирөөнүн машинеси бусус аяк деп не бар дебейди. Эми ошончо сен таптың, сен дайы жакшы калып болгондой эле айтып сал, момдой. Жок, айт, наоборот ошондо ишенбейт. Чын. Şu seni aldaki bettin menen kim karamak ele dep daha işenbeyt çın. Koca, nakta can geçtisin koy. Ayal kaçınmaydı bana mı? Bunday. Bir anekdot söylesin mi? Bir anekdotta bundaydı. Bir kişi takay bilyardka göppar çıkında. Bilyard oynayotgan da. Erteң менен да бир жерге болуп калат да, bilyardka барбайлачы. Анан ал жерден чыгып келет, анан кийимине бордон кийгизип акипакиден. Агала. Анан үйүнө келет да, анан ар дейт да сен айткандай. Суун болсун кой бербейгендей болот да. Киргенде эле каякта жүрөсүң дегенде. Болгондой айтып, мен кече күнү бир отурушта болдум. Андан кийин андан чыктык. Анан үйүмө жеткирип койчу деди бир келин. Анан жеткирдим, барсам нан ооз тийип кетпейсизби деди. Анан нан ооз тийгиче эле таң атып кетиптир дебейби. Кайра эле ооз тие берген го нанды. Анан десе тиги аялы калп айтасың акмак деп, калп айтасың деп коет. Калп айтасың, сен дагы бильярд ойноп жүрдүң деп коет. Ошондой чынын айтсаң наоборот түшүнбөйт, Жаман куура кылсың ая.
Ana haligi tot demeyle özüm demeli aytsam ne olur? Ali mendim nesinde açırasın hemen? Anda mınдай kılış керек. Anda точно менин башыман өткөндө жасаш керек. Бир шылтоо бар. Чоткий шылтоо да. Жакшыбы? Кийин бирдеме дейсиң ба? Жакшы болсо дейм деги. Эгер жаңы болсо. Мындай болуп калды да. Билесиң бу? Аялдар биз таң аткыча үйгө келбей атканда эмне жөнүндө ойлонот билесиң? Жок. Адегенде ойлонот. Жини келет, бүтүрүп кайрама, аман эле болсо экен. Машина сашына коюп кетпеди экен деп. 11-12 Андан кийин машина коюп кетсе экен дейди баштап. Чын. Жини келет. Анан даярданат. Сени келерсиң деп. Ушундай сөздөрдүн ууларынан чогултуп тандап күчтүү сөздөрдөн анан тырмакты ушундай курчутуп даже репетиция кылат болуш керек булар. Күскүгө каранып алып. Кагаз бесикти тотуп. Туп-тура айтасың. Кийимин айырып сенин окуттан ыргыта тээп аны. Ушинтип болуш керек да. Мындайдын астынан эч ким кутула албайт. Эртең менен мындай аялдын, мындай даярданган аялдын астынан чыккан киши өлдү дей бер. Эмне кылыш керек? Мындан бир кутулса карга кутулат дегендей, сагыскан кутулат дегендей, бир кутулса мындай киши кутулат. Даярданып турат ушундай, арылаган атат да. Сен андан биринчи арылабайсаң өчүп калат да. Бир ганас болсо. Ал үчүн аябай калың бет керек кой. Жок. Тактика болот. Стратегия деген ушундай болот. Ал үчүн сен андан биринчи бакырып ийишиң керек. Ошондой. Мен байгала ушундай болбодум. Бир да шылтоо таба албайм да келетип. Анан бир тең түш милиция баланын машинеси менен, милициянын машинеси барбы? Ошондой менен айдатып алдым. Жүрүп үйгө барып келели деп ага деле айткан жокмун. Оюмда ойлодум тигинден кичине уйбагылар депчи. Уялар деп келатам. Келатып, эмне шылтоо айтарым билбейм. Эми калбай калганда калдым деле айта бер. Эмне кыларымды билбей кире калдым деле корого келгенде эсиме келди. Астыга басып, ороодон баштап кыйкыра баштабадым ба. Үйгө киргенде успеть этпей калмакмын десе. Короодон баштап өлтүрөм дей баштадым мен. Мен өлтүрөм dedim ben. Өлтүрөм деп эле кирип бардым. Билбейм өзүм деле. Самыкланды тилин өчүрүш керек болуп атты. Дайыны жок өлтүрөм деп атасың. Өлтүрөм деп эле кирип барганда эле өчтү чын эле. Мен урушмак турсун кимди деп чыйпылыкта бара бери мен айланып жүрөт. Мен кимди айтарымды билбейм же таң көрөт. Ойлонуп атам да, кыйкырып атам, бирок ойлонуп атам ары бери. Бир маалда ыйлап жүрөт байкуш. Эмне болду кимди деп ошентти. Анан сен айтайын дейм, беттешип калсам эмне болот дейм. Тигини айтайын дейм, алны беттешип калсам эмне болот дейм. Айылдан бирөө келип турду, айылдагыларды айтайын десем, баары эртели кеч жолугат да, айылга эмне бар деп ишенбей коёбу дейм. Бир маалда таппадым. Алтын өстү дедим. Кайсы алтын? Дудукчу. Ошондон башка иш тапкан жок. Аны менен беттешүүгө болбойт да. Моюна кое албайсың, же сулап биле албайсың да. Анын тилин кээ бир эле киши билбесе кирбейт да. Алтымыштыр дедим. Эмне болду алтымыш дедим. Андан кийин бүттү. Жол ачылып калды. Жол ачылды, импровизация кетти. Айттым, ресторанда турдук эле. Тең чупалдар менен. Алтымыш атаңдан урайын. Бет башын баары кан деп койдум. Келип алып, дейт дедим. Анан кой үйүнө жеткирейин десем, муну эмне сабайсың деп милиция келип кармап алып экөөбүздү. Ой, сабаган жокмун десем, же милиция ишенбейт. Айтчы десем, же 60 күнкүл деп айтып бере албайт. Экөөбүз алып барып камап салбайбы дедим. Десем, өлүм көрөйүн 60 кийинки убакта көбүйтүп калган окшойт.
Koyam 60 karaya gelsin. Çay içip alıp tamam içip jat deydi. Kayaktagı tamak dep fantaziyam andan nari iştep ketip atpayбы. Niye deydi? Basçı ver dep jelkedен alıp kelip. Arabaysın mı dedim. Biz almaz dedim. Göregali bile olsundan Allah soğuş bitir. Bu ne geldi? Nege gelmedi? İstirap öndürüp alganı geldi dedim. 1000 so'm istirap öndürüşke alganı geldi. Oy, çağırmışsın aytmaydın yok dedi. Anan oşentsem emine kalasın. Beriş gerek bermesen iştegen jerge bildirsim ne bolot dep oşentsem çılele beriş gerek dep 1000 so'mdu karmata aldım. Aldım da gayra ketip kaldım. Kaldı mı? Gayra ketip kaldı. Gayra. Жақсы шылтығы келе. Tamam şunu aytık o. Kakıra susunu aytkında 1000 so'm alıp çıkagal gayra ketebиz. 1000 so'm Karasam dagı anda aytam. Açık aytam. Emi bolşunça alıp çıkayın emi. Bolsuncha emas 1000 so'm. 1000 so'mdan 1 tiyingemiz aytam aytam. Bolça. Aytam. Bop hazır uyda bolşunu alıp çıkayın da ana kalganın bolsa tiyaktan deyip de bir özü tamam. Sanıqın ona turup dur. Mınдай biz 60 ökөz tak ошондой болуp жатtık. Sen çıkarıp geledaсын. Men sana telefon çaldım da. Sen çıkarıp geledaсын. Kibel uyumu. Жок, мен тарынып калыптыр. Өткөндө дагы бобу жок шектенгениң да жаман деп тилдеп коёсуң. Doğru aytasın. Ben bir yakara çakıp çıkayım da. Sen turttun buna. Kapı oğlu aldın. Darbe baktın da. Hey Altımız! Öldürümden başladı. Hey Sakiş! Ondan kutulgan turbaysın. Hey, bu ayakta cüret. Uktum. Tünde gelmedi mi? Kaldısın mı? Ha? Yine okşası. Gelmese kayracaksın buna bitti. Bu sultanı bırak koratma bugünkü var. Kiyinkiye dağı gerek etiyet giyin da bir zaman. Şıltonu tutup dur, ayakta cüret. Ne bileyim. Hey, bunday kıl kayracaksın oldu. Gel. Kayracaksın oldu. Kayakta жүрөсүң. Сарсана болуп таң атканча түшүрдө отурабыз деп мен да мага да сылтажаксың. Hey, ne dedin? Seni менен кечке мунун аялын күтүп сарсана болуп отурдук деп кой. Hey, ne kılalım? Biz geceyle saat 5'te Oğuz'a çalıp deyip gelsek yoksun. Taң atkança uyukta kütüp oturalım. Сачканды таштачы. Ороса кармаган. Анда сексип калат. Жөнелет сөйлен айтым эле. Dur, oturalım. Кылай мойнуң үзүлүп калгыр элиң тай. Журтта калган четим элиңди көрөйүн, журтта калган мени. Арка мойнуң астында калып жакшылык бетин көрбөй калайлайм элиңди кылай мени, журтта калган мени. Аябай жакшы эмне болуп кетти? Үй жайы барбы? Бар үй жайы. Beti yok. Otur. Мындай кылалым, кемпириң аман эсен. Эмне бети жок? Самый главный аман эсен экен. Мына келди, эми санаатынды кетейин. Sen kalışmadın. Men bu amene senin gereği yok bunu bana. Kayakta жүрөсүң. Мен де ойноп жүрүпмүнбү? Beti yok. Hani men gittim. Taң atkança yemine oldu dep. Geçen saat 5'te gelgen biz öküz taң atkança uktavay oturasın nerede? Gözünüz kızarıp. Beti yok. Sen уктабай турсаң мен ойноп жүрүпмүнбү? Müçöğüsü buzuk. Эмне ойноп жүрүпмүнбү мен? Oynap жүрмесең ayakta жүресің. Ана жетимдерин кечээ кар түшкөндөн бери мектепке бара албай калды, бүтүндөй иштекенси жок. Базарга баргам элек, бут кийим алып келейин деп. Pazarga taң atkança жүресің. Ya. Таканса укпайсың мына кийим кылбайсың мага. Pazar taң atkança istейт Сен bilесің. укпайсың аяшананы. Жок, угалем, бирок уятта таң аткычакты сарсан. Мен дагы үй жайым бар, гана барбай отурам үйгө. Жок, болгондой таң аткычакты таканса укпайсыңар бана кийин. Не болду? Кече базар кыдырып жүрсөм бир сен түшкөнүндө жолугуп алып бир абет кылалы деп кафеге кирип калдык. Кафеге кирип калсак сен акылыңды берип калам мойнуң үзүлгөн 60. Ким? 60 дейм. Кайсы? Дудук 60 сен акылыңды берейин. Эй, Аяш. Эй. Эмеле биз тамашалашып сүйлөшүп атканда сен аңдып турдуңбу? Аңдайын этпей эле мен укпай эле келдим мен. Аңдып турдуңбу деп. Бул жерден уктуңбу? Эчте мен укканым жок. Anam ne? Sen az bunu onun aytka. Эмне? Эмне мунун айткан? Dağaççı, kotuç, hukçu. Таканса укпайсың мына бир аңыраңды байсың. 60
Duduk, he? Yok, emele bu yerde durdun mu sen? Yok turganım yok ben şirle eşikten geldim. Olarda yaşın durdun mu? Yok turganım yok. Yok. Kodusu, uğaltı da. Mursana bakın sana. Ana yine sana duduk ölümdü görüp kayın turgan eken. Oğuzum vurdu bit barda kanjalap kan ölümdü göreyim. O tut hukta ayağına sen hukta he. Vay uksam. Kulacan Uğalsın. Emines uğalsın. Selat kadaydı. Bak dur da koy çek. Anan. Ana diyeyim ben eski tanışım eski beçara. Ne oldu da vakı valın sıra atsan bir vakta yerde kat müşteri gel uğruş ketken de dokşet bir milise gelip alıp öközlü karnı var ölümdü göreyim aparıp kaması. Allah koyanın karma. Hey. He boldu mu? Ne davatasın? Hey Betty yok. Hey al şu toğunu degen bunu hazır. Hazır görüyorsun. Ya boldu sen adam bunlan götürsün. Koşunan yine gol gülüp öpeydi. Tak. Tak etti. Ayıp bitmedi mi hey? Uşak! Bir milise karnı var öközlü yerde kat müşteri uğruş atavadı. Hey Betty yok. Hey Betty yok hey. Ortada bala çaka var hey Betty yok. Kanti boşan şu toğunu aytıp cüresin. Kanti erkekler aytkan şu toğunu aytıp sen cüresin. Betty yok. Aa, bekti oğlu sen cürüyorsun. Kalsmaç. Sen kalsmaç. Hayatın bir kan da edenin. Niyattığın yok iken, tanat kıçıktağın yok sen. Aa, siler de Gel uyat vallahi var. aytkanına. Siler de uyat var, siler de bet var. He. Öközün ayağını ököz sen yüzünde kütü oturup tanat kıça erki tüyot kayaktan geledi kendim. Munda gelse munda çok, anda varsa anda çok. Tağı bet var. Buna şimdi aytsan. Ne oldu? Ya itile oldurmuş. Ne oldu? Bunlar görse nele çok dese görse bunlar üstünü de yokumuştu bütün. Biz silerdin üyde yokunu bütün oturalım yatırmaz. Vay hatta. Hey! Can Ekran tiyakta oturdun mu? Yok o tiyakta. Yok o tiyakta. Tör telefonu oturmadı mı ya? Siler bir yakta oturdun gıyrattın. Tam kaç oturmadık mı? Siler serge girgiler, siler ölüp kettiler. Biz Taksim'ine gelip kavar alıp ketip attık. Kokustan bir yaka gelip kaldı öyle. Kitin orada çok, yüzün yerde çok oldu siler. O biz de gelip git attık Taksim'in onu. Kayısı tatlıdır. Kayısı oturup kayısılanıp kalıklar, yeskilenip kalıklar yok. Handavusların okumur gelgen yerde bizim balacak avır görmeyince bilmeyin. Hey! Ne takside oturatkalım sen gel çıkartmadın bile. Hemen girgende bu çeşkincirde bunlardan bu kim yok. Bu Bunlarla çeşkincirde gaya git daha. atkan ben. İşke çeştiler böyle. Baklarda Bet çok, bet baktar da. kilo güçet. Ova al davayla koygular. Ayakta yürüyenin orada. Da gel oğlum ona gel. Ay. Şimdi kovalayısı geldin gözüm çektim beni ayırdın ben yarın getirip. Ayasay, annem böyle çınında içsin. Altımızda kimden uktun? Ova kimden uktun de. Kimin ayalıma cara yok karimin. Ayalımmışın çalak ayayım. Kimin buna andayı olup ne buna antıp gelemde maskalı olup altımızda altı jol aytmadın mı? Anam da kimden uktun de böyle bektirme açılık kılıp mağa. Bari gördün mü o şu? Bir üstü kıyvayı üstü he. Kıyvayla kal. Kıyvadan için ayıp verdim de çınımdı. Sen ölüp geçsin. Sen garajırga girip kal. Bayam he. Ova kıçınımda. Bayam he. Bedeli sonun indüktün teşettün deyvalım. Oldu al davayla koygular. Müdahlar ayasay. İnne olup gittin. Üstünüydeki soğuştudaki baskılarla Hey! Son birazdan üstü soğuşma. Öyle şu. Hem az ve köz bir yerde kalıp kalsak. Bu hayalimden ancak kısa tuğru olur. Koy adam geçirge. Balacak var ortada öyle.